Predsjednik Vučić obišao rekonstruisani regionalni put Velika Plana – Smederevska Palanka. Vlada Srbije utvrdila predlog pregovaračke pozicije za poglavlje 27. Borba protiv kriminala jednaka u svim delovima zemlje, izjavila predsjednica vlade Ana Brnabić. Sutra hladno i mestimično sa snegom. Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao juče rekonstruisani regionalni put Velika Plana – Smederevska Palanka i poručio da je došao u taj kraj da pokaže da država brine o svim građanima i da su Smederevska Palanka i Velika Plana važni koliko i veliki gradovi, a da je život običnih ljudi najvažnija stvar. Predsjednik Vučić najavio da će u narednom periodu 900 miliona evra biti uloženo u 5000 kilometara regionalnih i lokalnih puteva i primetio da je put koji je danas obišao poslednji put obnovljen 1983. godine, i to delimično. Još jednom, veoma sam srećan što smo mogli da otvorimo put Palanka Plana. 63. izgrađeno, od 83. nikakvih rekonstrukcija nije bilo. Ljudi su srećni i razgovarao sam sa njima usput i došao sam danas ovde pre svega zbog toga što ovo ljudima znači ponekad više nego autoput. Celoj zemlji autoputevi mnogo znači. Beogradu, u najvećim mestima, bez obzira gde se nalaze, autoputevi znači, ali ljudima koji ovde žive, put Palanka Plana, a 80.000 ljudi tu živi, je od ogromnog značaja. Radili smo i Kusadak, i Jazanju i mnoga druga naselja i put prema Topoli i tako dalje. Još moramo da radimo i Grčac, Cerovac, iako smo i tamo dosta toga napravili, dakle, i to ćemo u novom investicionom planu, dakle, u Srbija 2025 poseban akcent da stavimo i da uradimo 5000 km regionalnih i lokalnih puteva. To je od životnog značaja za ljude, to znači dovođenje investitora i za nas je važno, pregovaramo sa korejskim investitorom, oni se bore, to je mi se borimo sa Turskom za tu investiciju, ukoliko pobedimo, oni će, kako stvari stoje, baš ovde da ulože svoj novac i da zaposle oko 700 ljudi. U svakom slučaju, hvala ljudima još jedan put i čestitam im otvaranje ovog puta. Mi ovde imamo divnih manastira, ovde imamo divnih vinarija, pošto se pomalo u to razumem, dakle, ili Krnjevo nam je, jest, dobro, i divni su i Koporini, i Pokajnica, i Kiseljak, i verujem da možemo mnogo toga da uradimo. One, znate, nešto bolje danas rade naše lokalne samouprave nego ranije, ali će još vremena morati da prođe da oni sami to mogu da finansiraju. Sve što mogu, dobrodošlo je. Ali mi smo odvojili, vidjet ćete da ja sad ne pogrešim, ali mislim čak 250 miliona evra mimo budžetskog inače finansiranja za dodatne turističke potencijale u narednom periodu. Tako da će biti novca za to i za vinske rute u Srbiji, podeljeno u 7 regiona srpskih, dakle od Fruške Gore, Subotice, Vršca, Župe, Negotina, Šumadije, plus Valjevo i tako dalje, tako da, plus Jagodinsko vinogorje. Dakle, mnogo toga ćemo da radimo na različite strane i mnogo sam srećan kao juče što sam imao priliku da onakve fantastične kapacitete otvaramo na Fruškoj Gori ili pre neki dan na Divčibarama i da to bude privatna inicijativa, da se ti ljudi bore, da ti ljudi rade i da to ulažemo. Tako da i ovo ovde je blizu Beograda, uvek je to idealna prilika da jedan deo ljudi, oni koji neće da idu na Frušku Goru, koji neće da idu na sever, da mogu da dođu u Palanku i Planu i da lepo provedu dan, 2 ili 3. Ministar zaštite životne sredine u vladi Republike Srbije Goran Trivan saopštio je da je vlada juče utvrdila predlog pregovaračke pozicije za poglavlje 27, životna sredina i klimatske promene, koje je sačinilo resorno ministarstvo. Trivan je na godišnjoj konferenciji za novinare, posvećenoj radu tog ministarstva u ovoj godini i planovima za narednu, objasnio da je usvajanje tog dokumenta bio preduslov za otvaranje tog poglavlja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Ali evo do noćas je tekao i više nego aktivni rad na tom pitanju i završen je godinu dana pre onoga što sam ja mislio da je možda realno, ali smo insistirali da bude brzo, te mogu da vas obavestim o tome da je danas naša pregovaračka pozicija predata vladi. Upravo danas, jutros, noćas su to završili. Evo vidite, neispavani su inače. Dakle, strateški i politički gledano najvažniji zadatak je obavljen. Dakle, misija našeg ministarstva za ove 2,5 godine i smisao uspostavljanja ministarstva za ove 2,5 godine je ostvaren. Zbog toga je meni ova konferencija danas bila važna, da vam kažem da je glavni strateški cilj za 2,5 godine našeg rada i smisao osnivanja ministarstva ostvaren.
Pođemo od toga da smo budžet kojim smo zapravo raspolagali ove godine bio negde oko 7 milijardi, da smo nakon rebalansa to smanjili na oko 6,2 i da je izvršenje tog budžeta u ovoj godini negde oko 87%, što finansijeri kažu da je uvek relativno, jer je kod njih sve relativno, osim onoga što nije relativno, i da oni kažu da je ovo, budući da dugo pamte, da je ovo izvršenje koje je najveće izvršenje ovog ministarstva unazad 10 godina, evo, gospodin Dragoje kaže 10 godina, dakle, učinili smo velike napore, to je pitanje kapaciteta, moram da vam kažem. Izvršenje budžeta nije pitanje naše sposobnosti, nesposobnosti ili svesti ili nesvesti kako se troši budžet. Ovo je pitanje kapaciteta. I istovremeno dela ažurnosti u sektorima. Dakle, da bi bilo više od toga, moraju da se podignu kapaciteti i deo ažurnosti onako kako ja to vidim. Ono što je takođe, to je izuzetno važan podatak, razume se, i zato njime počinjemo. I zahvaljujem se finansijama na tim. Ja stalno govorim da je gospodin Dragoje jedan magičar. Dakle, to je jedna profesija koja je izuzetno važna i kada imate ljude koji znaju kako se operiše tehnologijom upravljanja novcem, a ja nisam taj, onda ste mirni i spokojni, znate da je prvo važno da je sve u skladu sa zakonom i da bilo kakva moja ideja, imam milion ideja tokom godine, onda ponekad naiđem na zid kod šefa za finansije ili sekretara ministarstva ili šefa kabineta ili ponekog pomoćnika, da oni kažu stop, to nije moguće. I onda slušate ljude koji neke stvari znaju bolje od vas i onda je to recept za uspeh koji je nepreskočiv. Dakle, to je odlično. Sledeće godine će biti još bolje. A budžet za narednu 2020. godinu će biti veći i mi smo presrećni što smo naišli na razumevanje Ministarstva finansija u tom smislu da nam se približno za 27%, zavisi šta računamo i kako računamo, poveća budžet i taj deo budžeta pre svega ide u pravcu smanjivanja posledica korišćenja različitih elektronskih i drugih uređaja, dakle to je ona priča o reciklerima, popularno rečeno, ali to su firme koje sakupljaju takozvani opasni elektronski i električni otpad i to je jako važno bilo jer 2 godine smo pričali o tome da to treba uraditi, da je neverovatno da smo godinama imali problem nedovoljnog finansiranja, podsticaja, da bi nam Srbija bila čistija. Razlozi su vrlo jednostavni. Što više uložite u čišćenje, bit ćete i živećete u zdravijoj životnoj sredini. Dalje, nastavili smo sa realizacijom infrastrukturnih projekata u oblasti, naravno, životne sredine, kao što su 67 miliona evra za Kulu, Vrbas, Leskovac, Sremsku Mitrovicu, Suboticu. Dakle, pričamo o postrojenjima za preradu otpadnih voda i tako dalje. Nova sredstva su obezbeđena iz IPA fondova u iznosu od 91 milion evra za projekte u Kraljevu, Brusu, Blacu, Nišu i regionalnim sistemima za upravljanje otpadom Duboko, Srem, Mačva i Pirot. Započela se sa isplatom starih, nasleđenih i nezavršenih investicionih projekata i to su za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Raškoj u iznosu od 170 miliona dinara i prečistač otpadnih voda u Leskovcu od oko 180 miliona dinara. Mi smo inače nasledili kao ministarstvo takozvane bottleneck projekte kojih niko nije hteo da se dohvati pre nego što smo mi došli kako treba. To govorim zbog ponekad zluradih komentara, ali čitav sektor koji vodi Filip i ostala logistika koja je u svim sektorima je odlično, zajedno sa lokalnim samoupravama, odradila svoj deo posla, te smo i to otkočili sa problemima koji su bili nužni. Opasni otpad, omiljena tema, bar moja, jedan od najvećih rizika sa kojim je Srbija uočena da nije ni bila svesna dok ovo ministarstvo nije osnovano, da nas kriminalci u oblasti opasnog otpada u toj meri truju, da nije uopšte razumljivo da neko može u svoju parcelu ili tuđu, sasvim svejedno, da zakopava opasni otpad koji zagađuje zemljište, hranu, podzemne vode i tako dalje i tako dalje. Dakle, neprihvatljivo i bez kompromisa po svaku cenu. Apsolutno po svaku cenu. Uopšte nećemo odustati od toga. Zatvaranje nesanitarnih deponija.
Znači, i protekle ove godine mi smo kofinansirali realizaciju projekata i zatvaranja nesanitarnih deponija u 4 jedinice lokalne samouprave u iznosu od blizu 138 miliona dinara. Protekle godine smo finansirali 23, a ove smo godine isfinansirali 14 lokalnih samouprava sa iznosima koji su jedan od 60 miliona dinara, a drugi ove godine otprilike od 230 miliona dinara. Dakle, saberite sada i broj lokalnih samouprava i novac koji smo uložili, to nikada nije bilo rađeno. Nikada nije bilo urađeno na ovaj način. Postrojenja za preradu otpadnih voda, u tekućoj godini smo se puno bavili onim najvažnijim ciljem koji ministarstvo ima, to je izrada projektno-tehničkih dokumentacija za postrojenja za preradu otpadnih voda i razume se upravljanje čvrstim komunalnim otpadom. Nema investiranja, ponavljam. Nema investiranja u životnu sredinu i ove objekte o kojima pričam bez projektno-tehničke dokumentacije. Cilj je projektovan pre 2,5 godine na temelju iskustava zemalja koje su oko nas i ako nismo autistični, onda ćemo jako dobro da vodimo računa o tome šta su zemlje oko nas koje su naprednije i brže su išle ovim putem, uradile, gde su pogrešile i moram da kažem da imamo izuzetne odnose sa svim zemljama u okruženju, manje više sa svim ministrima takođe, koji nam apsolutno prenose svoje iskustva i na temelju toga mi takođe vučemo svoje poteze. Dakle, priprema dokumentacije za izgradnju infrastrukture gde smo izdvojili iz budžeta 5.300.000 evra za 16 jedinica lokalne samouprave, dok je od stranih donacija i sporazuma o saradnji naše ministarstvo u prošloj, ali i ovoj godini obezbedilo oko 8 miliona evra za 6 jedinica lokalne samouprave. Opet, jako važan deo te priče i naravno, kad je otpad u pitanju i upravljanje otpadom, 100 miliona dinara je podeljeno za sufinansiranje realizacije projekata izgradnje ovih sistema i novih regionalnih centara i tretman otpada u 4 jedinice lokalne samouprave. Srbija je negde najpre pogrešila što je u jednom trenutku ukinula zeleni fond, a onda je to proizvelo različita dugovanja države prema već postojećim ugovorima i nikako da se iskobeljamo iz toga i tek ćemo se baviti time. Mi de facto već 2 godine na izvestan način uspostavljamo nanovo zeleni fond u ministarstvu i u ovom trenutku se veći deo sredstava troši u zelenom fondu nego u ovom drugom delu ministarstva i to će se nastaviti. Sa finansijama ćemo sledeće godine razgovarati o tome kako da i formalno sada uspostavimo možda i na drugačiji način taj naš zeleni fond, što je nama jako važno. A kada su u pitanju TZV recikleri, od 2 milijarde 200 godišnje koliko su oni dobijali, a to je nedovoljno za to da oni prikupe čitav kapacitet onoga što se odbaci u Srbiji od tog opasnog elektronskog i električnog otpada. Ja sam njima davno obećao da to, znajući kapacitete i znajući potrebe Srbije, mora da dođe na 3,5 milijarde godišnje dinara, jer je to gotovo optimalno za onaj trenutak, ali ne i dovoljno. I sada smo dostigli u budžetu za sledeću godinu upravo tu cifru koja je za početak dovoljna da bi preživela reciklažna industrija. Nije samo reč o tome da mi očistimo Srbiju. Jer potpuno je nelogično bilo. Vi hoćete da očistite Srbiju, a pritom ne date dovoljno subvencija, odnosno podsticaja da bi neko to mogao da uradi. A pritom u tim preduzećima, kao što znate, rade pripadnici različitih osetljivih grupa. Šta ćemo sa Romima? Dakle, ljudi hoće da rade i treba da žive od nečega, a ekologija je očigledno jako važan teren, zgodan da se očistimo kao Srbija s jedne strane i s druge strane da se tu dogode poslovi koji su vrlo isplativi. I to je ta priča sad o zelenoj ekonomiji. Dakle, to više nismo mogli da dopustimo, da zavisimo od bilo čije dobre volje i mi smo iz svog budžeta, onolikog koji je formatiran za sledeću godinu, odlučili gde ćemo da režemo da bismo mogli da omogućimo da ne ubijemo ta preduzeća koje rade i zapošljavaju na stotine ovih ljudi o kojima pričam. Nije tu samo reč o zapošljavanju, reč je o politici čišćenja Srbije. I sad smo konačno ušli u to. Ove godine smo obezbedili još dodatna sredstva za ovu, to jest proteklu godinu, zapravo 2018. Je li tako bilo? I nastavit ćemo sa tim. Povećana je površina teritorije Srbije koja je stavljena pod režim zaštite. To je sada blizu 677.000, nešto više hektara teritorije Srbije. To je blizu 8% ukupne teritorije. Mi smo dolaskom u ministarstvo imali negde oko 6% u tom trenutku zaštićenih dobara, sada imamo 8 i idemo u tom pravcu. Tu je čitav niz
rekao bih, lokacije koje smo zaštitili tokom prošle godine, kao što su Pašnjaci Velike Droplje, Tuprižnička ledenica, Pećinski sistem Samar, Rtanj, Jarešnik, Prerast Šuplja stena, Borački krš i tako dalje, Zasavica, proširenje. I naravno u ovoj godini za zaštićena područja u odnosu na 2008. godinu veća je ta površina za preko 134.000 hektara, odnosno 1,51 teritoriju. Mi imamo potrebu da zaštitimo još bar 10% naše teritorije, ali imajući u vidu projekat Međunarodni Natura koji nas gura u tom pravcu, istovremeno moram da kažem da u razgovoru sa kolegama iz drugih zemalja, naročito regiona, savjetovali su oprez, jer mi zaštitari imamo potrebu da što više teritorije bude zaštićeno, što je i sa mnom slučaj, ali nas samo upozoravaju da vodimo računa o tom optimalnom procentu koji je potreban svakoj republici i državi zarad s jedne strane očuvanja biodiverziteta pre svega, a na drugoj strani da bi država mogla da funkcioniše, privreda i sve ostalo. Mi to imamo u vidu i ovom rečenicom vam kažem da Ministarstvo životne sredine jako dobro razume potrebu da se funkcioniše, da se živi na način na koji je to potrebno, a da opet moramo mnogo voditi računa o zaštiti biodiverziteta. Spremili smo nacrt zakona o klimatskim promenama, dugo smo se bavili time, dugo smo pregovarali i razgovarali sa svim ministarstvima i svim entitetima u našoj državi, dakle tu nisu samo ministarstva. Tu spada i strategija niskougljeničnog razvoja i akcioni plan. Više čekanja nema, više gubljenja vremena sa onima koji nisu razumeli sasvim važnost ovoga, rekao bih, zakona, ali i vremena. Dakle, mi smo zakon pustili u proceduru, on se sada nalazi pred vladom i u toj proceduri mogu da uslede još neke sugestije, razume se, ali mi smo svoj deo posla svakako obavili i, dakle, zakon i strategija i akcijni plan sada idu kako smo i obećali. Trajalo je, to je jedino što je trajalo, nešto duže od onoga kako sam ja zamislio, ali to su bile neke objektivne okolnosti za pojedine entitete, za nas je to bilo i subjektivno pitanje, imali smo strpljenja da razgovaramo, naročito poslednjih godinu dana, ali složit ćete se da je dosta razgovaranja i da smo sad izašli iz tog moda i uputili pred vladu. Strategija bi trebalo da se nađe na javnoj raspravi od kraja decembra, dakle od 27. decembra do 24. januara, da čujemo šta javnost kaže o svemu tome i bit će nam značajno da ukoliko bude značajnih sugestija, mi to unesemo u taj dokument i usvojimo ga kako i dolikuje. Predsednica vlade Republike Srbije Ana Brnabić izjavila je juče da je Srbija ozbiljan i odgovoran partner u dijalogu sa Prištinom i ukazala na to da su trud i predan rad doveli do suspenzija ili odpriznavanja nezavisnosti Kosova, a ne novac. Brnabić u Skupštini Srbije, odgovarajući na pitanja poslanika, rekla da je Briselskim sporazumom Srbija napravila hrabar iskorak, pokazala da je spremna na kompromis, dala prostor dijalogu i pokazala da je ozbiljna i odgovorna zemlja koja želi da razgovara. Dali smo prostora dijalogu, ali druga strana nije spremna na to, rekla je predsednica vlade. Takođe, premijerka je prenela i da vlada pokušava da reši problem dnevnica za rezerviste koji protestuju u Beogradu, da se sela s njima i da će se opet sresti u ponedeljak 30. decembra. Ona je poručila i da se država podjednako bori protiv kriminala i korupcije u svim delovima zemlje i da ta borba nikada nije bila jača. Ona je dodala da zato država ulaže u povećane kapacitete MUP-a i drugih institucija koje se time bave, da im se povećaju plate, nabavi nova oprema, automobili, radiostanica i slično. Premijerka je zaključila da stopa kriminaliteta nikad nije bila niža. Vreme sutra u Batočini i okolini oblačno i hladno, mestimično sa snegom i umerenim vetrom brzine 24 km na čas. Minimalna temperatura biće -2, dok će maksimalna dnevna dostići 3. ponedeljak.
Predsjednik Vučić obišao rekonstruisani regionalni put Velika Plana – Smederevska Palanka. Vlada Srbije utvrdila predlog pregovaračke pozicije za poglavlje 27. Borba protiv kriminala jednaka u svim delovima zemlje, izjavila predsjednica vlade Ana Brnabić. Sutra hladno i mestimično sa snegom.